Mayam Mukhrumjari, Dominic Miribus, Impact News, Manung Throm, the Kshetrimayum Premchand, Miamutam, Nokshari. Nasi Manung the Kanagadori Basi, Manipur, Hojo, Maktuan, Mapam Kia, the Gilak, Pamitop Miancha Singna, no Makanga, Laxalakana, Hojo Ladiba, a Chobukung Chadabakea, see, Cook Nabuki the Makta, Quagi local Lakpa, Kontanga, Moina Manipur Chief Minister, Quagi Center Dagi, Manipur Su, NRC updating to Nabagi the Makalak Lake Reduna to Matamatogani, have you a Pomponuki Basi, Matanga, Manung Kanaba, Quagi Studio Election Biribasi, Ahan Muktada, Agi Hek Yet Pambiri Basi, BJP Manipur Pradesh spokesperson or Biriba, Oza, CS Bijoy, Ozatam Okshari, Matanga election Biribasina, Rimski, Department of Biostatistics, HOD or Biriba, Oza, Arkin Narendra, Ozabutam Okshari. Aduga matang election Biribasina, Quagi, MANPAC issue Convenor or Biriba, Duga, JCLPS issue Convenor and Topu Biriba, Oza, Quagi, Dilipkumar Yumnamcha. Aham bagi question say, Oza, Arkin Narendra, like again. Oza Chief Minister na Manipur su NRC updating si tawani hai bagi wafam ama chawno phondok pikre aduga NRC tawba si khaktana khoi Manipur le ri budong chara mayam mitop myan sam am lakpagi masi kok lagadra nataga tuan ba koina masi ke lona tawba ya ba khoi Manipur State Population Commission ka le ri mayam se masi um mayam sin chen thok ta ba le ri bra kai thamini NRC si da tawdori si Equigi state amagi se Assam gi NRC updation tokre aduna Assam da leriba Indian citizen bona fide citizen si sini habasi NRC na identify tobani sigi manung the states da leriba mi sing sigi manung da immigrants foreigners kayam yam sang chile ka kana no in migrants atop state sing jidagi India gi manung da state sing jidagi sang chalak ko sing tin kaya no indigenous things in the Kayano have a clear cut picture ma Adugumbo Utpa Documenta many NRC. And NRC data Quena NRC Toraga immigrants in Sequena deport of any Kotkani have to delay NRC this sumnataki a quick population picture ma population profile ma Utnaba data being a money. Adu quickie NRC Simakam Tamda was a big with a Manipur State Population Commission naise. NRC mas same matamda mise document kersangi legacy data administrable documents adagi supporting documents highway sing ba mayam sing si ekoni yingjin bam sangi Manipur da pertinent or documents kari legacy data sin kari no ko low juise administrable documents na kari no aduguma mayam ko yingjen bam sangi Assam da mo low legacy data se ko Manipur da phang bi ai adu orga so ekhoi Manipur ki state ki pertinent soiba recognizable loiba aduguma documents sing je fix torga laptop pam sangi masugum bi work sing se scientific team mamana yam study torga yam authenticate oiba mong amada masi puthok pam sangi aduna madugumba pora du individual ki level da organizational ki level da pangthok pada madu yamna authenticate oi aduna koi state cabinet na su honorable chief minister na adaktam Manipur State Population Commission ji masi ki ayo pi kre atu function to honna masi scientific team mamana masi ki maram da demographer mayam study pajan da holaga ekoi ki wale bisina kai no phangi bisina kramai tor ya ni population ji kyam leire after some years kari wor pa yai madu ki outcome mayam du black and white ta puthoga NRC asi tawraga de hen scientific oi approach sam da lakani aduna Manipur State Population Commission is Yamtuna, must functionalize when Mamadaka lay and Tamsiki. I would equally NRC, Simapung Fana, Nobu, the Makta Duga, Ojo Zigla, Kudung Chadabaka, say, Mayok Namba, Ihan Hanmuda, Manipur State Population Commission, Ama, same Bagitan, potable lady have a pomuni, I am Makatana, Oja Dilipkumar Yumnamcha. Zakwiki Manipur, the Miamna, quite the Hosik Yamna, what in Haitare, Yam Pong Shan, Yam Tingaribasi. Mitop mian sa henjalakpa ko yelong mission mang ki kadar haibagi ni pain na basini masida NRC ko NRC su tobiu NRC gi updation tobiu haibasi su JCLP su hai ki bolai kre aduga masida ko gi NRC khata sina yarabra natragana ko gi ngasai ko na su 2018 da Manipur gi state assembly na pass tau khiba ko gi yelong mission kana Manipur People's Bill ga na pass tau khiba se masi SNP bagi mahuta masi Tinta laga thamoga sumai NRC lakpa NRC lakshalaga masina amuk patam khrai matungda
CABC mu pass tawrokpa yabagi sugumbai preparation ama chatlabra haibagi chingnabasi miyam lainarpa masiri kai thanbini masi tasengna miyam na chingnari sisu chingnabam thoyena khali maram di kaino da JCLPS na hanadagi taliba diban se akogi indigenous people sing si protect the view have indigenous people si protect tauna bagi damakta ekhoina han bada hojiki Nagaland Mizoram sung Arunachal la channa riba inner line permit system se based on East Bengal Eastern Frontier regulation 1973 se si in to akhoi de channa view na claim tawru bani adigi state assembly nu hog the resolution lower kanda tharu re anirak lor tharu re adu moina hojik maji Manipur de extend to yaro en halakre adu oragadi high river Bengal Eastern Frontier regulation siga manaba makhalgi kano regulation ama koi lina bill na pass tawra si na torpadagi 2015 da the Manipur protection the Manipur people's protection bill haidana ama tawrure adu laibak thibadagi adu mu yagidre adagi mathang da 2018 gi sida akoi gi sing tam gi community punamak sipulla kanda loina phajana phaminnaga stakeholders phamakanda yamna unanimous resolution amagi makhada the Manipur people bill 2018 si pass tawkhibane hairi basisu apen pen da di am leinei hairi basida ekhoina hanba bill sida propose tawjabati haidi JCLPS amsung khoi naline parmi ki damukta chenjari ba chungjari singi maige dagi propose tawjabati bezia si 1951 oigadamni haisima leire haidi after 1951 da lakpa sing du di moidu mitok oina treat tawraga moiji pass ma paigadabani haidana ada hairi ba 1951 bezia oiri basigi 1951 bezar oiri basigi basis ti kari da khando kadage hai matam da koina haijabasi document mari khak pibani masida NRC 1951 haidana adagi number 2 the electoral roll of 1951 Manipur gi waina adagi village directory 1951 and the census report 1951 haidana hairi bamari simanung da either any or one of the document the bu maming yauragadi adu moidu bona fide oire hana lobbiu haidana adu maina propose to boneba adu bu unluckily government gi maigei dagi government na haibada hairiba document ji phangi phangde adu daina tawbadagi makoina hojigi hairiba 2018 gi da Manipur people bill si masigi criteria pangidre pandre aduna 1951 bezia de dum lere as it is aduga tawbadadi hairiba kano sing sigi basis da tawroboi di tangai fadana ena adudane NRC 1951 na koina NRC update tawena hairise ada lairami lairamdi habi wafam laire adagi kana gumba kano sina khogi kano na bhawda igala tom sarna kano tharu matamda kano ma RTI tharu matamda su kano taw haiba laite na pirakre ada aikhogi wakaldadi aikoina phangjaba report ki matung ina di masi Ministry of Home Affairs na MHA na masi classified document oina thamaga central government da Union Home Ministry da classified document na thamgi basina state government na masi initiative lower kan da taksal lagade khoi phangani haibisi khanjayaba haidi in case of Assam da di phangi baneba ado Manipur gi madu national register na oibanina masi soidam ke leibam thoi habise leibaduna maram morakanda 1980 da emsu ka state government ga yanaba matam da so hairiba NRC 1951 se dum palli si ya na si matungina khoi khangan na hairini adigi 1994 da amukka mo hanjanna emsu ga kano ga taw matam da so governor ga government ga state government ga inaw matam da so hairiba bezia 1951 se on the basis of NRC 1951 na dum palleba adubu hairi basi ekhoina haijabana state government haijabana classified document na lebado individual amana chaloga or research scholar am chaloga di pirak tabasu yai madu state government gi yamna authenticate oiba deputation am thar kanda state government thira di soida phangani haija koi thajabane ba aduna NRC updation tawba natraga NIC establish tawba maintain tawba haibasine ba adumaina leire ada hujigi hairba bill itself sisu tadana leire 2018 dagina ngasi bhawda president gi khota leire sisu adum akoi SNPBU had taxijari on the other hand NRC si yam thuna maintain tawdabani haibasimaga adiga khoi oja Narendra nga sai panbi gi bodo yamaru eribadi hairi basi population studies tawraga akhoi gi site tagi haidi JCLPS ki maigei dagi su jigi 2003 da UCM na fongjaba influx of migrants into Manipur ena kauba population studies tawraga fongiba report sigi matung inati hairi Manipur ki total population jigi 130 kano na outsider no oigre adigi in short hill people sing se tribal puna maksi lo in bol together pulla kanda mapan gi mina masing hengre
haidana masigi yamna alarming situation ama oire adana mase the Manipur State Population Commission semaga state government na yamna authenticate oiba document ama puthokpiu aikhoina puthokpa CSO gi maige dagi natragana kanagumba university na ado any authority na puthorpodo madu mkhoina legal document ni natragana authenticate oi haidana lowdaba gi question am leibani na state government na tawutabum thokpa se Manipur State Population Commission semakanda commission dugi findings oina hairiba jana na pangiba sumai tawna madu yamna state ki ona thamam thokpa je thamboidi adugi basis ta kaya yamna influx laire kaya yamna outsider laire adagi indigenous people na kana no native people kana no adur khangadoi ba aduna masi tangai fadana hojiki hairiba kano NRC sikhak maintain tawraga aikhoigi kanogi influx gi problem amsung outside gi problems ti solve sung tok tawroi sidi chumna gi record ni data ni yamna kano leibani aduna masiga loina na aikhoigi indi kano se aikhoigi indigenous people sigibu shape tawgada safeguard tawgada adugumba regulation ama law amadi tagai phadena aduna ne khona LJCLPS na tanjariba the Manipur People Bill 2018 se masi soidan maki SNPBU haidana ado kariguma PB da batarba na the pira roi haiba taraga so atabi mu khangan biro akoi further step lokho charge na khoi haijari se sinani haibadi khoi NRC auditing tawraga su Manipur gi oiba lairiba yalongmi sing asi kangadauba mokhoibu protection pigadauba chap chaba chana kangon amagi mathau tabdi dumak lairi haiba famduni ai makhata na jabi laksage oja khoi 2018 gi October gi Indian Express conclave ta chief minister na phongdoki basi NRC has nothing to do with Manipur na hagi ni mana hagi basi aduga NRC ga khoi Manipur People's Bill ga mana basi India gi outsider singai tare India gi wangmari chanak pasing khandok pani na mana hain pan bikhiba aduga hojikna muk NRC se khoi gi show updation tarone na haipa aduga so muk masidai sida 1980 dagi ngasai gi MSU ga adigi government ga adi atop loop amaga moga sign tona bodu su khoi Manipur State Population Commission CM gi wafam palli hojik phawda karimta madugi action lokolakpu ude aduga 2015 da su JCLPS ka sign tona bodu su khoi state commission je population gi masi CM bagi matang yam chaw dom panki adu masi gi matang ngasi bok thok pakhlak ta base kari khoi process laibana no masi da kari backdrop sing laigi dom tim ta thambi ngasai ahan bda khoi honorable CM na conclave to the high do kari context the high na modum dei khongjau riam sing na da aduga hojik si khoi NRC update tabai program lai si khoi party BJP haidare si di khoi national agenda mana election mangi manifesto kya da hapkhram ne maruena emphasis aspiration northeast ka Bengal ga riban ati states loina NRC update tok tabai yar roiba adagi NRC update to when hari si khoi manifesto the yok report already Bengal ka kya khoi election speech to prime minister ga amisa lo yok mat ne ba adada hojik lai si khoi ojatir na haibi gi ba khoi ILP gi matang da base year 1951 adagi atina ching palou do mayam si NRC update to agadi masi yor adu ne maram di kari da India gi ahan ba NRC same gi basi maru na sang 1951 gi census da base da same gi na aduna maru root weraga adadi sum chathar ga ne ba leiram da no tongan no selup ta re sagat ta re ati document thib ta re na mari ba chana ba ya ba ngasa gi khoi oja professional takpi yu mayam document mayam che ara sumai to na khoi gi NRC semena hojiki illegal immigrant mayam raga migrant mayam je automatically han gi ni hai bidna teba adubu aduda yum pham moiraga mathangi kari plan tawsige haibadi akhone general so base year 1951 review 61 review adu review hide so automatically 1951 dagi hauradam na NRC hobum topne ba ahan ba NRC 1951 dane ba adu matung tarpa mayam tawduna lei rena 1951 gi census ki ma kha census di ada tawre NRC ahan phong che si update am tawduna lei dune ba adu masi tahudum na kari mangjage da Assam de yeng kan da Assamese indigenous people na taba the tribe in the say hojik ti moi se NRC di yahan film la app kui na aduna hojik theng ba theng na NRC update tawba haibasina akhoi gi ai north si de panjaroi Manipur gi yam sana khoi poning da nungnang mama akhoi ji mi to thomjil lak dore na khan ba gi aki yam leb se masi kok na ba gi han ba tangai phada ba i kenon hin khal leb si makha tar ba step to di
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ JCI ꯄꯤꯜꯒꯤꯁꯨ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒ ꯌꯥꯅꯕꯩ ꯊꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯟꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ NRCꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯉꯥꯡꯂꯧ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯔꯤꯗ ꯌꯦꯠꯅꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯔꯅꯤꯡ ꯏꯁꯨ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯊꯣꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯜ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯥꯏ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯥꯂꯪꯗ ꯐꯔꯛꯇ ꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯤꯟꯅꯕꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯗ ꯏꯃꯣꯁꯟꯗ ꯆꯠꯂꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯥꯏꯂꯦꯖ ꯂꯧꯅꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯚꯣꯠ ꯕꯦꯡ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅꯩ ꯑꯗ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯁꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯗꯣꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1951ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁꯇ ꯆꯟꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯏꯚꯟ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗ 1990ꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯈꯣꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯣꯔꯦꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯃꯈꯟ ꯃꯈꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯒ NRC ꯑꯃ ꯊꯝꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁ ꯊꯝꯃꯤꯗꯅ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁꯇꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯂꯥꯏꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁꯇ ꯆꯟꯕꯤꯌꯣꯅ ꯄꯪꯆꯟꯗ ꯆꯟꯈꯤꯕꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯂꯥꯏ ꯇꯧꯁꯦꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯅꯦꯕ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯥꯎꯠꯁꯥꯏꯗꯔ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯈꯔ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯎꯕꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯅꯦ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯏꯟꯍꯤꯕꯤꯇꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ NRCꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯦꯜꯂꯣꯕꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤꯅ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯈꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ NRCꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯠꯅꯍꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯣꯟꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯀꯦ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯇꯔ BPꯅ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯁꯨꯒꯔꯅ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯋꯦꯠꯅ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯈꯪꯗꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯂꯨꯏꯗꯅꯀꯣ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯂꯨꯗꯣꯔꯤꯁꯤꯅ ꯁꯤꯝꯇꯣꯝ ꯈꯔꯈꯛ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯇꯧꯁꯨ ꯇꯧꯅꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯨꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯊꯦꯡꯃꯜꯂꯕꯅꯦ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ 2013ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯇꯧꯕꯐꯥꯎꯗ ꯌꯦꯠꯅꯕꯒ ꯈꯣꯠꯅꯕꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ NRC ꯍꯦꯛ ꯆꯠꯅꯔꯅꯤꯅ ꯊꯕꯛ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯁꯨꯡꯈꯪ 10 ꯂꯥꯛ ꯚꯦꯅꯤꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯁꯤ ꯃꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤ ꯃꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯐꯦꯛꯇ ꯄꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯝꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯅꯈ꯭ꯔꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯙꯥꯔ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯁꯔꯇꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯍꯟꯊꯕꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛꯀꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯑꯙꯥꯔꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁ ꯀꯩꯀꯥ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯒꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁ ꯄꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯝꯕ ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯥꯔꯗ ꯗꯕꯜ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯈꯣꯠꯂꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯃꯗꯤ ꯃꯥꯡꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗꯩꯅ 10 ꯂꯥꯛ ꯃꯥꯡꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯥꯖꯟꯅꯕ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤꯡ ꯃꯤꯔꯛ ꯇꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯗோ ꯑꯗ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛꯂꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗꯤ NRC ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ CSOꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯦꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯀꯔꯤ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯨꯝꯃꯛꯑꯅꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯗꯥꯛꯇꯔꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯇꯔ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯏꯊꯣꯛꯍꯟꯒꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯇꯥꯡꯗꯥꯡꯕ ꯑꯃ ꯈꯪꯅꯕ NRC ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ NRC ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯖꯔꯛꯂꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ NRC ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯆꯪꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯀꯟꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯗꯤ ꯂꯩꯈꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1951ꯗꯒꯤꯅ 2001 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 11 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 11 ꯂꯥꯛꯁ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯪꯉꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ
Sigi maram singse kari no ebi ay masi ngakthok na bang sagi NRC plus ekhoina kari kari tawbi ay matem thambi hoi ki population se mo tapir population ki growth hai tare population ki growth se akoi ki pre-measures perota 1941 to 51 da Manipur ki population growth si yam nemam koina 1.2% per year gum badan annual growth adagi mo koina Manipur se India da tinjan ki ba sigi matung da ki 1951 da ki 61 da population growth se annually 3.58 gum basu online 1.2 or 3.5 is a huge phenomenon masida henkalei ba growth si natural growth nate natural growth pok pasibana werakan da de 1.23 swada lai doini 3.5 is influx story ta ine adege mu 61 to 71 37.8% gumbasi kap tan henkalei ine adana high riba port mayam 61 to 71 see 37.5% annual growth is coming kalina masi unusual growth now ekoina sahi amada misa mada 3.57% henkat pa haibase misa majing na tangkhayam dinupa ni adigi nupi sing ki manung su mai ki sal bearing pero se 15 years to 45 years katani angang mayam sing yauroi doini 45 ki mathak yauroi doini ade 15 to 45 years ki manung da lady bisu so unmarried widow mayam yaurini eligible couples mayum pan matheng na pan masu panari and eligible couples mayam sing family planning amuk tawrini ade angang poktaba infertility ki problem mayam sing le ne si loina ba ko ni estimate or ga yeng tar ga di ai ko 51 to 61 da ko sangai ba 35.7 aswai gi den sangai si eligible women amana sahi madanga ani hum popi potlai jigi resi da pa tar ga de ko eliminate or hona tar ga de masi impossible le oi thoi da natural phenomenon is not there adana masi ki phenomenon is due to influx line sumlak pasina 2011 ki census ki matungina annual growth is 2.45% kumane Manipur still is very high yam kanna ko influx story ne adege mo ko na sigi por sisu ko influx ang phona tawre ado influx story bisu ko na hill valley district wise significantly very story valley the Manipur the valley the annual growth is 2001 to 2011 da 1.5% kumadane whereas in hill the 25 ki mathak da my growth is le ne aduna machine tai di Manipur da missing henkalak pa se valley da gi sing dana yam sathina missing si henkale si tai and district wise variation and the hill variation is variation mayam da ko ni yingum sang adegi mo ngasi gi topic sig mari le na NRC gi si ketang pusin jarak pada Assam da akoi gi New Year give oina 31st December 2017 the first draft of NRC Assam the phone first draft da IC Assam da leba mi khuding maksina koi na IC Assam gi bona citizen ama oija gi haina 3.28 crores application tharak pagi manung da 2.34 crore katane ba bonafide citizen living in Assam the first draft is koi na identify torisi then means another 1.04 crore somebody moisi city kano ko gi citizen bonafide citizen nate na koi thare ne and high riba singa si 68.27 lakhs family lakhs of families singsina mokoi application ne submit awi application ji magi documents ma'am haidare ne document 6.5 crores documents ji government receipt oraga mastei da koina masi first draft si koina na tori je first draft sigi masi gi asangba paisa si central government loi puthoya na first draft sigi da central government na 288 crores stam government pi ne aduga masi gi modalities adagi magi rules no map central government semba ngatani aduga implementing agenda Assam government oijai wani adagi mo July 30 2018 July 30 da first final draft of NRC published over Assam mo say the 40 lakhs of people the moi ko bonafide citizen natre haina declare tawle adu masigi matung da ai ko na government na
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ claims and objections seek ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ out of 40 lakhs of peoples illegal migrants ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 35 lakhsꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯁꯤꯁꯨ legally bona citizen ꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ claim ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ claim ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ objection ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2.89 crores ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯥꯈꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ lakh peoples lakh ꯑꯅꯤꯒꯨꯝꯕꯅ ꯁꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯗꯤ ꯃꯄꯅꯤꯄꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ claim ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ June 26, 2019 recently 1,02,462 persons ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯟꯈꯤꯕꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯦ NRCꯗ ꯌꯥꯎꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯕꯣꯅꯤꯐꯥꯏ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ additional draft exclusion list ꯁꯦꯟ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ all together ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ around 41 lakhs peoplesꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ illegal migrant ꯅꯦꯅ NRCꯅ detect ꯇꯧꯔꯝꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ 3.2 crores applicant ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯅ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ NRCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ NRC ꯇꯧꯗꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯂꯣꯏ ꯆꯪꯉꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯅ ꯁꯣꯐ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯕꯦꯔꯤꯀꯦꯠ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ILPꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯣꯗꯤꯐꯥꯏഡ് ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯣꯏ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯕ 41 lakhs of peopleꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯀꯥꯡꯗꯅ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯣꯝꯖꯤꯟꯗꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ 2011ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯀꯤ ꯄꯦꯇꯔꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯀꯠꯂꯛꯏꯕ ꯑꯟꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯂꯤꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯇꯤꯃꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ 2011ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ 11 lakhs ꯃꯨꯛ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ out of 28 lakhs 28 something lakhsꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ Julyꯅꯤ 2019ꯒꯤ and population of Manipur is 30 lakhs more estimate wherein by out of 30 lakhs in around 14 lakhs kare hena so na mai koi yanjan gre haiba sim di sumam ne adugumba port mayam sing asi ekoi NRC je koi semkalak pangamagadi Assam da NRC same atam da moi cut off years asi koi ki kanoni koi ki 1971 March midnight of the March 24 1971 sigi si cut off year ni sigi matung de sangapasing illegal migrant ne hairaga mo identify deport tok doini adubu moi Assam court ki yanabagi matung ina koi ki 1st January 1966 ki mamang da sanghoba particularly East Pakistan ki Bengalis outsiders sing si makoi sing si akoina citizen ni haidana identify tore moi si citizen and pi in India gi aduga amu January 1966 tagina 25th March 1971 bogi manung da sangpa moi sing je identify toraga moi phase wise oina sahi tara gi manung da moi si citizenship neutralize ro kadoi adubu hariba 10 years da moi si vote thada ba yaroi doini vote lepa yaroi doini sumai to dana NRC gi kana ba mana koi Manipur da su asai kanon su takpire ekoi Manipur governments amasung MSU and MSCO ki yana bagi matungina July 22nd and August 5 1919 da draft agreement number 16 close over agreement number draft doni Mr. koi cut off years January 29 1950 ogiram ni hai si Mr. phasana sabli palle ba mai close da lena Mr. da koi ki legacy documents NRC semkolak taragadi legacy documents kari kari oidage the census 1951 ki census sama NRC 1951 the village director 1951 similar administrable document the electoral roll from 1940 and successive sitone nem si January nem high river policy government na sum thaktok tana masi implement tarukta badagi November 1994 the second memorandum of agreement jong sign tong nadi ne adun high rim mayam ji sumaina togum thui kholen na Assam gi su sumaina process mayam mama NRC da NRC sagla NRC jai katang panjagi mayam NRC gi NRC is in 1951 the Yanhana 7 census ni India gi aro high river census asida
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯣꯝꯃꯤ ꯗꯥꯇꯥꯁꯤꯗ individual slips ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯥꯇꯥꯁꯤꯗ 14 question ꯌꯥꯎꯏ 14 questionꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ question number 1ꯁꯤ optionalni ꯑꯗꯨꯒ remaining question 12ꯁꯤꯅ state ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ 14 question individual slips ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ information ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ information ꯈꯔ India government must preserve the Thambadrakar lay, Haidana, NRC 1951, same. Out of the 14 question, given the question Manga, particular question Manga is very vital information, see, Iraga Kutna, manuscript when a restart or Etham individual Siptagi. At the high river, Sigi manuscript, a C, district wise, district key, SDO, decision in the Thammel, 1951, Matunda, the Cortical Doctor Inico. And the high river in 1960, the Home, the Ministry of Home, the high river documents in a door, Home Department, the Police Department, the Sino, Haidana, I could get DC content, SDO, the Home Department, the Sinagi. And then high river documents sing a say, Manipur, the NRC 1951. Late high river sing say 1951 the Manipur say Assam district amni. Other Maduki document to Manipur the Lam the BI Madu Assam the Lam BI and they get the same to have the classified document on Lam BI. Adugma Mayamadu Aquina Tito Pomisangi Aduga NRC 1951 later and Manipur NRC the way are the ability to Topa Masagi Assamda legacy data any administrative document trying to smite on the logism pertinent documents in Kari Lay is a population study committee, population Manipur State Population Commission ki scientists Mayam Madu Neraga, seal government Madu Quena Tamaga Madu Matu in a token Utopia Batapa Manana Tamzaki. Have the Quagi Quadi Matotari, but see population commission Amadi Matotari Habani. I to one but lady but the task in Aduga lady but classified documents in a say Tijana with the Makta. Aduga Amaramda, Assam the Gi, Quigi Mankri, but 10 lakhs from me, Quigi illegal migrants in say Manipur, so Changatuna. 41 lakhs. Duboki Manung, Quigi Kara, Medum Changa Lagre, have a Wapamsi, Amna Elamic way, Wapamodi, Wadi, but thanks for the break Lozake, breaking Mutundiam to Nigeria, back news from Mingtadun Lebu. Mayamokatram Nokchari, Kanaram Liberty is the updating of NRC is a need of the hour. Masi yamna mathau tarabra koida aduga masiga lorena aikoi lawmi sing asi kannaba kari kari mathau tabge habegi matang dani ai makhata na oja Dilipkumar laksage oja ngasai khoi oja Narendra ju thambikhre tuan ba email khoi illegal migrants ke amani puchang tuna laikre na ado masida mu NRC gi khoi ji NRC updation tawna process se hrakko matam da chai khramani dum changi dawri masigi marak sida ekoina ngasagi Manipur People's Bill ju khoi Asian impact tagum taw masigi marak sida ekoigi yelhomi sing asi ekoina kanjana ba ekoina packet pe yaba si kai no duga ngasagi NRC siga mai lenak po matam da NRC gi process la po matam da ekoina ekoigi ngasagi commission gi makada population commission gi makada classified documents sing asi phangna bu hona bada ekoina su kari kari taw ya ba duga lenga gi makai de su kari kari hona ba ya ba lei kai duga matem thambi masi ekoigi Sigi matang sida the state government na magi marnai tokjari natragana shares housing demand ni haidana khanmun thokdre ne lo masi khoi collectively sanction bam changi joint effort ama da mathau tare adagi hujik laiba NRCC election matungda handagi MP election matungda khoina khitang nungsa thibam leijarame madu kainoi da Amit Shah na home minister pair ba matungda lauthorok ba sida kamai tawge da first Indian citizen sing came the waganu first kano sanagani shebi sanarani citizenship amendment bill sigi makada no low citizen o helani and each and every citizen bo already no NRC the soidan chalani haidana lautho meba ada the heights masi ulta ama lakadore haidi citizenship phangdaba sing citizenship han piraga then citizenship phangraga di madu loina mo NRC the chalani haidi meaningless tarabo akoina taliba sijo adu hujik laibak phobadi kaino da hairiba dugi khitang thaido okanda asagi akugi citizen agano se NRC se NRC se maintain tagodamni or NRC update tagodamni for every state NRC se masi ready tong thamgodamni haibasi lakpase masi koi punu ge phobane na lo aduna
NRC की matang sida akoina one of the document and hajari bisida electoral roll 1948 se masi lei Manipur da akoi su copy lei ba 1948 ki electoral roll se masida lei si kitang pawi habagi wani se Imphal gi municipal council agano na haraga akogi bazar na harakanda Imphal ki manung se isi salli si akano bhawa da akogi adan themja karong bhawa hairangoi thong bhawa adagi wangkhai adi kongba mayam se sigi adagi madras alami sina ngasai electricity department hairaga department gi laiba employees sing rum chansan ba adagi somda amuk PWD harsu PWD re rum chan ba aduna masigi kitang complicated oiba habadi overlapping to boge to budi lai ngane na khali ko akoina paijari ba documents da su ngasai gi electoral roll 1948 phangi lai ba ko lai aduna akoina hajiri si akoi da lanai wena laiba documents sing do akoina semu banati ada archives tagi adagi anywhere kana kana gumba sigi preserve tong thamo bujung puthokuni adu sing do khoi government da madu khoi submit tawjage aduga hairi basidi NRC sidi it is a must masi soinam ki maintain taw thoi haibisine ba aduna hujik ta laibok faridi nahan hogiba cabinet meeting na hojigi the Manipur state population commission semba habise ayaba pigre ba adu ayaba people na khoina pamjari bana thabak to onthong na bagi damak da budget hapiro budget allocation hapiro aduga thaba hawrasi hawbagi modality du di akhoi ngasai gi oja Narendra na haiduni hane da gi so hongna khoina government da akhoi gi modality si pisal labne ba gi kari kari leibam thoi adagi akhoi gi term of reference hariba commission sina kano se lor ko matam da population commission ne thigal lakwam su maintain tar ko dam da term of reference kari kai da maintain tawani khotkani adagi masi Manipur State Population Commission ji semakanda only akhoi da illegal migrant ka khando poi wafam suna natre badudi Manipur da leiba population whole population sigi karamba parna karai da gi lei lakono karai da leibano karai da kayam nei kari la have sigi yamna kano oiba document ama yamna authenticate oiba document ama thamabudi madugi basis da planning tarkon da development tarong matam da loina mu basis da oidoi ne ngasi khona economic planning da fail oiri si sai data ji loina bogus oiba loina fake data da table work tawraganda estimated population da table work tawraga lakone ba singi lamda chalibe enumerator singse even village du da hawda yoba nate ba house to house tok thokse ba village du ba yogda bida headquarter phamaganda mai khulagu du koraganda natragan village authority chairman koraga nang da missing kaya lai kere wena dum pa khat ba estimated population ena lobu ya ya ko aduna housing ki hariba NRC ji fajana kana update tawba sai sida masida yamaru era kadori si kaina da Manipur State Population Commission se sigi report amadi sigi data amadi masi tangai fadana yam mathau dara dawna ba aduna cabinet na pass tawire do madu well and good phai adu tawbada di madugi du thaw onthokba yana ba materialize tawna bai damakta kan budget hapiro aduga madugi composition do population commission sigi leibam thokbu membership chairman adu ada staff and the infrastructure mayam singje tawna na bagi thaba hobasima akogi apamani ade ani subada Hujiki Kanona Zohire, Hujik Ladiba National Central Government Zohire, for every state NRC, Loinamong Tamani, Legadabani and Hire. Adu part Amoina Nagaling is Nagaland state and Moikan Logjagre, my home department, Mogi Kamistana, can order Tokana, Hujik Hariba, Mokoi the Ditongana, Kanovopale, Akoy Moiga, Koiga Gide Tonganba, Dimanamas Labanina, Mokoi Neste, a sort of citizen Kahide, Register of Indigenous Inhabitants of Nagaland. Moidi Nagaling tongan bama adu mogi modality si kari oigadam no mo ju lepthok tabagi side side gi o subject agano yam tawnari suggestion yam pinari adubu makhogi government na Nagaland government na hairi se masigi lairiba register of indigenous inhabitants of Nagaland je RIINC prepare taroko matamda maintain taroko matamda they should consult with the all stakeholders CSO singi adagi search leader singi adagi khogi ganogi leiriba local self government gi kari gi village authority gi mayam se loinam all gano sing se concern sing loinam tanara kanda phamba aphobadu tawsi hena adago mogi plan se dum phajai moin tawdoi si extensive survey of village wise adagi house to house wise adagi ward wise masi loinam usala kana masi gi record se khongol matung da tawani haibane ada atopa circle amadagi haire isina kaino da ngasai status of eligible inhabitants masigi manung da definition of indigenous inhabitants se fajan define tawte aduna indigenous inhabitant kana bu kaugani kai se haida basina masi amdang hana clarification pibu chumi kaina haina bai wane ba adubu almost moi di hogre Makogi di July Tara the Hogre,
moi notification thokre government na home department na thokibga loinana kedoge within 60 days the masigi preliminary report ama thamgadam ne lei greba to do di yangsal li ba yamna ada akhoi gi su likewise akhoi gi su hujik haiba central government na ayaba pire haidana indication ma pire do madu yam phai akhoi yam thaga ningai ni ada tawdadi haunana bagi thabak si NRC si taunana bagi da mai masak si kai no natragan magi composition je kai lebam toi aduga term of reference kai lebam toi document je karai bau leide leite haiba se all stakeholder ma'am se tanara kanda akhoi masi thabak tu ohenning ya ba masi akhoi lawbagi agitation gi kari wasuna na tabada masi akhoi people gi oba yam nindo ba tangai phadaba basic yamna basic data amo ina leigadoi na adodi asam gi du heda akhoi na just copy tawraga se da pusab su yaroi maramdi moiga akhoi ga manadaba criteria yam leiri bu aduna akhoi manipur go na akhoi na phangjaba document da su dum lei hujing asa haije gi bitman ton electoral law 1948 kai se dum lei namtho ga lei kano da adagi book da yam than lei khaja ni ga tongan volume da adu maina leiri adagi census report se dum phangani adagi hujigi hairi ba sing si tawrakanda kano si akhoi NRC si hanna phajana necessary sa si ma leiraga di register du da yauri ba mioi sing adu dagi 1951 gi matung da lakpa ga di permit pairaga lebiu haigadoi ne ba khona haidoi se to adu araga di kari basis ta no 1951 da leiba leita ba se kana khangani haida hujik te akhoi ma pire suppose akhoi na somdagi influx of migrants into Manipur like to gi madu findings adu da su oja mayam am yawi ni university college mayam yawi ni adu oraga su government na di madu recognize tawte haina haibir kaneba adu na ne akhoi na Manipur state population commission semaga government gi oiba kano da thigat piro akhang hai ta adu ngasai khoi Manipur People's Bill si mani dom mang ba yawi phim adu masi Manipur People Bill si su masi gi tangai phadaba sina kaino de hujigi hairi bi di sumnagi mikok tu khangdokpa khaktane ba sidi amrom da harga moina state government na akoina thijanjaruba kaido si kana gumba CSO amana kana torga initiative laura kan thigaluba de na lobi da bi wadani 2001 gi census report gi matungina akoina exact mitai gi masing 7,61,000 something adagi ganogi masing tribal gi masing asung 6 lakh something lere adagi outside masing kya lere 7 lakh ka si lere na haidan puthok charabane ba koi di masigi finding si matungina yengu matamda masidi akoi lukhidore na haibase masi khanga ga changsalapani aduna tangai fadana the Manipur People Bill 2018 nei sisu tawdaba suya yadraba pot amane ba sina akoi gi protection gi tool ne ba regulation sina hujigi haiba kanogi NRC khangde adi Manipur State Population Commission khangde moina lakadoi recommendation so moina tawdoi data sina only maintain tawba masai gi missing sigai leire du puthokba khakdane ba hairi bu puthokba sina khoi hana we have already worked out and we have already received the data adune ba mitai masing khangre akhoi gi tribal masing khangre outside masing si leire hare ding asai ujana takbi gi ba kano do Swindle 1951 dagina 61 bhagda suddenly jump tawrai ba growth esi kai noina paundam da 1950 gi 18 November da ne ba akhoi da chanram pass and permit system muthat krisi himat singh na commissioner wing na muthat krisi 1950 gi 18 November da muthat ke ba matung sida di maduda langam da mi masing se lai adu oraga di hairi ba pass and permit se lairing ai da di athing ma khara lairami laita ba dagi hengalak pani haidana akhoi lawgi NRC se abolition to ba loiba ngai ba mathau ta ba masi loiba ngai bagi mathau ta de masi di yamna long term process ama da 2014 dagi na ngasi 19 bau sahi manga si da asam gi se menam ta drim ne ba ko adu ngai ra leraga thabuk ti tawro akhoi hujig ha da Manipur People Bill 2018 si da yaw provision sing se mana aya ba kene yare yada ba kene yadre ha ba do athu ba da president na madugi SNPB ge na or PB ro ra ha bi se tangdang um pa me ba NRC abolition ju mathau tai aduga masiga loinana asagi Manipur People's Bill su adugi tangdang bama chap chaba kaino yauri basi yari basine kaino yari basine kaino haibdu chap chana khangan bagi mathau ta ba madi lairi haibani ai makhata na oja Bijoy laksege aja khogi Manipur People's Bill ji hojik fauba president ki table som taraga leji masigi maram ji kari oidino natraga ngasagi NRC ji hana abolition to bang ngai dori bra masigi maram ji kari oibi ai Madagi maru aina chap chara de highway nom de maram dia khoi state government already submit to thopa khoi legal experts na tanaraga tawram ne arada asomda kari yada bi na bar leibeno hadi matang dum de khangke to khoi su mase thuna pibira di khoi problem solve to in khale
ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯧꯒꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯗꯤꯂꯤꯞꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯕꯤꯜꯗ ꯀꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯌꯔꯁꯤ ꯕꯦꯁ ꯏꯌꯔ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ 1951ꯗ ꯑꯣꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯅꯨꯡꯗꯥ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯂꯩꯐꯝꯗꯤ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯥꯏꯠ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯂꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯁꯤꯟꯅꯧꯅ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯁꯤ ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ 1951ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯦꯖꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯒꯗꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯕ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯩꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯦ ꯈꯪꯅ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯈꯜꯍꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯀꯟꯁꯔꯟ CSO ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣই ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯊꯣꯛꯑ ꯂꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯌꯦꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯔꯇꯤꯐꯥꯏꯠ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯂꯤꯁꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯔꯣꯡꯃꯩꯁꯤꯡ 1,000 ꯐꯥꯅ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯅ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯂꯦꯡ ꯇꯥꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯤꯇꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠ ꯐꯪꯕꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯇꯤꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯁꯨꯛꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯅ ꯐꯪꯗꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯂꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯑꯥꯎ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯤꯅ ꯑꯥꯎ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯦꯂꯦꯡ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯖꯦꯂꯦꯡꯗ ꯁꯥꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯂꯣꯟꯅ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯕ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯟ ꯈꯣꯏꯕ ꯈꯣꯏꯗꯕ ꯉꯥꯡꯕ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯞ ꯊꯕꯛ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗꯒꯤ NRCꯗ ꯆꯟꯗꯅ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯅꯌꯥꯝꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯇ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ 37% ꯌꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯛꯁ ꯉꯥꯛꯇꯁꯨ ꯅꯠꯈꯤꯗꯦꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯇꯥꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯥꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯍꯦꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯆꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟ ꯅꯝꯅ ꯍꯥꯞꯍꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟ ꯈꯔ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯗꯨ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯙꯥꯔ ꯅꯝꯕꯔꯗ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯙꯥꯔ ꯅꯝꯕꯔ ꯂꯥꯛꯎ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯙꯥꯔꯅꯦ NRCꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯗꯤꯂꯤꯞꯅ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ 1948ꯀꯤ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁꯁꯦ ꯆꯥꯎꯆꯠ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯆꯥꯎꯆꯠꯇꯨꯗꯒꯤ ꯊꯤꯕꯗ ꯃꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯐꯪꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯏ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯊꯤꯁꯨ ꯊꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅꯣ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯦꯗꯅ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯀꯟꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯖꯤꯇꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NRCꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯂꯥꯁꯇ ꯍꯟꯖꯈꯤꯕ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯑꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯛ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁꯇꯁꯨ ꯂꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤ UPꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯋꯥꯀꯔ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯚꯣꯇꯔꯗ ꯌꯥꯎꯒꯦꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤꯁꯨ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯑꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁꯇ ꯀꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯦ ꯀꯛꯄ ꯆꯠꯄꯗ ꯇꯟꯗꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔꯂꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠꯇ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯥꯎꯠꯁꯥꯏꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯍꯨꯝꯅ ꯄꯨꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ NRC ꯉꯥꯛꯇ ꯈꯟꯅꯕ ꯋꯥꯅꯤ इलेक्शन कमीशन की साइड की कंखल सोमद आधार की कंखलको लोन लोन अति कई इवेंट से अखोद सोईब 2011 कनो अखोई सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस तौसे अखोई MLA मंत्री माइ अकाब मी खी हाबी याहलू कहीं तब इकोनॉमिक प्लानिंग तरक इना मीबोक BPL की नत्रग AY की चेंग फंबगी कनो लाक्सनबगुम मैम सेंटर की पिथरक लाइरब सिंगी सोशल वेलफेयर स्कीम जिंगसे ngara na yam toin tar je phangum tokpa bonafide lairo mi da phangdraga ina ko phangem chali se aduna class man draga su population je man doni na nate
ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯅꯤꯗ ꯑꯃꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯧꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯦꯇꯥ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗꯅꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤꯅ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤ ꯕꯔꯅꯤꯡ ꯏꯁꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯏꯟꯀꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯄꯨꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯁꯤ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯀꯤꯕꯁꯦ ꯀꯣꯛꯍꯜꯂꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄꯨꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯦꯅꯥꯎꯟꯁꯃꯦꯟꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ NRC ꯑꯞꯗꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯞꯗꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯊꯥꯡꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯀꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯁꯦꯟ ꯄꯤꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯆꯠꯅꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯏꯃꯦꯜ ID impacttv@impacttvnews@gmail.com ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄꯦꯖꯇ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ